Sumagmamano cottages iti Sexy Beach iti Pasogin Ilocos Norte iti nadael gapo iti napigsa nga angin adal tinawarwara ken ikatpay iti bubong na di manong pa iti danom kada iti kubo kuna dagiti agtagi wakas kini Mark Dem Palalay kastuyan ti sitwasyon ti indan naringan iti bigat misalba may dumapay nga gamit agraman ti tugtugaw ken lamisaan. Kaninang pagising namin kaninang umaga, lumas yung alon at yung cottage namin na ngayon nagbaklas-baklas kami lahat ng cottage namin. Pati tinaas namin yung mga upuan at saka lamesa. Ilan po yung nasira, sir? Bali, isa pa lang yung sa amin, isa pa lang sa tiyahin namin na natangay yung cottage niya. Yun lang, sir. Namuan ngay dilayang kalman nga basta tinapigsa nga angin nga po iti habagat permanent dawel ti baybay isud gapo ng awan si Malugin ti baybay nga napan nagkalap. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM.